Evo ga, prijava. Ajde da se prijavimo, ima naroda, hladno je napolje, duva vetar, da se prijavimo ovdje. Zbog tebe. Ima naroda, ajde vidimo. Beograd noću, FK Brodarac, balon. Evo tamo FK Brodarac. Spomenik žrtvama. I vetar. Vetar poliva. Možemo s ove strane. Aha. Beograd noć. Sad Evo ga, Beograd noć. Sajmište. Ko bi rekao da je ovdje nekad bilo masovno gubilište. Dosta naroda, bez obzira da je hladno što duva. Priča interesantna. Ajde, čujemo se. Učesnici u ovom zimskom 6. po redu noćnom polumaratonu. Evo ovako, odmah na samom početku, dok trkači polako popunjavaju startnu zonu, veoma smo ponosni na novi rekord i broj trkača koji će ove godine trčati 600 izdanje, a to je 550 učesnika na glavnoj trci, a to je polumaraton od 21,1 km i preko 830 trkača na zimskoj takozvanoj sedmici koja je 7 km koji ćete večeras trčati. Kao što vidite u simboličnu pesmu o Beogradu, zagrejte se, definitivno dobra atmosfera je uz našeg divnog DJ-a, DJ Branka, koji će se pobrinuti za ovu jednu veselu atmosferu, tako da srca su nam topla i spremni smo da trčimo večeras. Želimo da iskoristimo priliku da se zahvalimo, kao što sam rekla, sponzorima ovog 6. izdanja. Hvala vam što verujete u naš događaj koji iz godine u godinu raste uz vašu pomoć. Tu su Toyota, bronzani sponzor, drugu godinu zaredom. Silbo, na cilju vas čekaju sjajni njihovi proizvodi i ukoliko niste imali priliku da se upoznate sa njima, nalaze se u svim našim maloprodajama i veleprodajama. Sokoni, kao što vidite, gde će biti naša startna linija. Ono što je jako bitan podatak je da svi trkači će se večeras skupiti ispred ovog crvenog starta. Naša maršruta, to jest vaša maršruta kojom ćete trčati, je u pravcu našeg fenomenalnog hotela Jugoslavije koji je vrlo dobro poznat svima, tako da je to večerašnja trasa trkanja. Ono što je bitno, znači svi krećete u isto vreme na znak i naravno oni koji trče 7 km će trčati svoji 7 km, a oni koji trče 21,1 km će trčati svoju rutu. Ono što još samo par informacija koje su bitne jeste da na samom startu brži trkači
sreće budu ispred, to je bitna informacija. I još par minuta nas deli do samog početka, tako da još jednom zauzmite poziciju koja je optimalna za trenutno vašu fizičku spremnost, a držim da budu napred, hodači neka budu na 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zvanično krećemo! Znači, standardno minut mi treba da on stane. I svi gospodine da podržite. Beogradski pobednik. Mislim da je ovo kraj. Sedmica u cilj. 7 km. Evo nas. Samo polako, vodite računa jedni od drugima. Kraj. Jedino što nema obeležja, koliko kilometara. Cilju ono što Sve ostalo, svaka čast Beograđani. Idemo dalje. I evo medalja se dobija. Gužva je, boga mi. Evo ga, sad ću imam da dođe na red. Evo ću ja dobiti skoro. Hvala lepo, sve najbolje. Evo ga, završeno. Sve u svemu dobrog. Puno je gužva, malo vetra. Nema obeleženog kilometraža, ali šta je tu je. Idemo dalje, sve najbolje. Bravo Beograđani, ajmo dalje. Svaka čast, do sljedećeg puta.